Obisk enega najslavnejših atletov na svetu je pritegnil pozornost številnih mladih športnikov, ki jim je nesebično delil nasvete iz svoje bogate kariere. For some of them, it's maybe this is change of their life. I mean, in positive way, they can get motivation, they can get some new goal and say, I will do it. I believe I can do it. 6. naslovom svetovnega prvaka je dodal še olimpijsko zlato. Danes med drugim deluje kot podpredsednik Mednarodne atletske zveze. Kraljici športa napoveduje svetlo prihodnost. I consider that athletics is very strong. And athletics is #1 Olympic sport. But of course, everyday challenges exist. One of the challenges we know that the doping issue. A sistem proti dopingu deluje vedno bolje, pravi Bubka. Slovenijo je obiskal prvič, vendar je o njej marsikaj že slišal. I know that it's really a sportive nation. Pozna tudi našega najboljšega atleta Primoža Kozmusa, za katerega pravi, da je heroj, ki navdihuje mlade. Tudi on je meni zgled, torej vsi te vrhunski športniki so nekaj fenomenalnega, on je pa sploh ikona vrhunskega športa. Ukrajinski velešampion je Sloveniji pustil velik pečat.